кутмандуу кечиңиздер менен университетибиздин урматтуу жааматы, бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, урматтуу Түркия Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси, урматтуу Өзбекстандын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси, урматтуу окуу жайыбыздын ректору, кымбаттуу урматтуу окуу жайыбыздын биринчи проректору, кымбаттуу ага-эжелер, кадырман ата-энелер жана сүйүктүү бүтүрүүчүлөр, Кыргыз-Түрк Манас университетинин 17-нчи бүтүрүүчүлөрүнө арналган салтанаттуу кечебизге кош келиңиздер. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi, Sayın Türkmenistan Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi, Sayın Rektörümüz, Sayın Rektör Vekilimiz, değerli hocalarımız, kıymetli veliler, sevgili mezunlarımız ve şu anda bizleri Medya Manas'ta canlı yayında izleyen sevgili izleyiciler. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 17. dönem mezunlar için hazırlamış olduğumuz törene hoş geldiniz. Билдиребиз. Акжолтой окуу жайыбыз менен коштошуу алдында турган университетибиздин 2017-2018 окуу жылын аяктап жаткан бүтүрүүчүлөрүнүн салтанаттуу парадын баштоого уруксаат этиңиздер.
Değerli konuklarımız, üniversitemizin 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezunlarını tören alanına alkışlarınıza davet ediyoruz. Дүркүрөтө кол чабуулар менен алдыңыздарга Айыл Чарба факультетинин бүтүрүүчүлөрүн чакырабыз. Бул жылы Айыл Чарба факультетинин 18 студент ийгиликтүү аяктоодо. Айыл Чарба факультетинин бүтүрүүчүлөрү университеттин бакчасында өсүмдүк илдеттерин жана зыянкечтерин диагностикалоонун заманбап ыкмаларын үйрөнүп, Кыргызстандын айыл чарба өндүрүшүнө жана калкты коопсуз, таза тамак аш менен камсыздоого салым киргизип жатышат. Kol çavular bolsun. Veteriner Fakültesi mezunlarını tören alanına alkışlarınıza davet ediyoruz. Bu eğitim öğretim yılı Veteriner Fakültesinden 16 veteriner hekim mezun olmuştur. Mezunlarımızın Kırgızistan ve Türk dünyasında insan sağlığının korunması, hayvancılığın gelişmesi, sağlıklı ve güvenilir gıda üretiminin sağlanması için eğitim ve araştırma çalışmalarına aralıksız devam edeceklerdir. Kol çağıp turabız. Azır Гуманитардык факультеттин бүтүрүүчүлөрүн чакырабыз. Бул жылы Гуманитардык факультеттин 182 студенти бакалаврдык даражага ээ болушту. Факультет тарых, тюркология, социология, философия, педагогика, котормо, чыгыш жана батыш тилдер бөлүмдөрүнөн турат. Жылдыз Токтобай кызы Манас сайтын Кытай тилине которуп, ректор агайдын ыраазычылык баракчасына ээ болду. 5 бүтүрүүчүбүз Лучший Кытайда Кыргызстана конкурсуна катышып, 3-чү орунду ээлешти. Кол чабуулар менен. Kıymetli misafirler, şimdi de Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nun mezunlarını tören alanına davet ediyoruz. Bu dönem Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'ndan 19 öğrenci başarıyla mezun olmuştur. Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'ndan bu sene mezun durumda olacak olan 3 öğrencimiz üniversiteler arası ve uluslararası müsabakalara katılarak başarılar elde etmişlerdir. Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu olarak mesleki gelişimlerinde ve sportif başarılarının devamını dileriz. Урматтуу замандаштар, алдыңыздарга инженердик факультеттин бүтүрүүчүлөрүн чакырабыз. Бул жылы инженердик факультетте 44 студент ийгиликтүү аяктоодо. Химия инженерлиги бөлүмүнүн башчысы профессор Силахаттин Гүлтекиндин химия инженерлигинде математикалык моделдөө жана матлаптын колдонулушу аттуу китеби кыргыз тилинде басылып чыгарылды. Факультетте электроника жана электр инженерлиги, ошондой эле өнөр жай инженерлиги аттуу жаңы 2 бөлүм ачылып, бул бөлүмдөргө 2018-2019 окуу жылында студенттер кабыл алынат. Кол чабуулар болсун. Değerli konuklar, İletişim Fakültesinin mezunlarını alkışlarla tören alanına davet ediyoruz. Bu dönem İletişim Fakültesinden 110 öğrenci başarıyla mezun olmuştur. Fakültede çekilen Oymok, Derviş, Üy, Kinoman, Calgızlık başlıklı filmler, İstanbul'da düzenlenen Türk Dünyası, Kırgızistan'da düzenlenen Ümit, Pakistan, İran, Slovenya, Gürcistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Almanya devletlerinde düzenlenen çeşitli film festivallerinde özel ödüle ve ilk 3 dereceye layık görülmüştü. Bu seneki mezunlarımızın gelecekte başarılı birer rejisör, senarist ve spiker olmalarını ümit ediyoruz. Kol çabуулар болсун коммуникация факультетине. Кезекте Кесиптик жогорку мектебинин бүтүрүүчүлөрүн чакырабыз. Бул жылы Кесиптик жогорку мектебин 121 студент ийгиликтүү аяктоодо. Туризм жана мейманкана иштетүү программасынын студенттери эл аралык тамак аш коопсуздугу сертификатына ээ болушту. Техникалык программалар бөлүмүнүн студенттери жаңы имараттар үчүн коопсуздук камерасы долбоорун жасоо менен ийгиликке жетишти. Окуу жайыбыздын ойлоп тапкан күндүн энергиясы менен иштеген телефон жана ноутбук зарядтоочу борбор ишке ашты. Кол чабуулар болсун. Değerli misafirler, alkışlarla Güzel Sanatlar Fakültesinin mezunlarını tören alanına davet ediyoruz. Bu dönem fakültemizden 48 öğrenci başarıyla mezun olmuştur. Fakültemiz bünyesine kurulan sanat toplulukları, konser, gösteri ve sergi etkinlikleriyle izleyicilerin büyük beğenisini kazanmaktadır. Fakültemiz içerisinde yer alan Türk Dünyası Müzik Orkestrası, Türk Dünyası'nın müzik kültürü içerisinde yer alan repertuarıyla büyük takdir toplamaktadır. Bu seneki mezunlarımızın
gelecekte başarılı birer ressam, grafikçi, müzisyen ve sahne sanatçısı olmalarını ümit ediyoruz. Kol çağlar bolsun. Al эми азыр болсо дүркүрөтө кол чаагылар менен Аянтка университетибиздин теология факультетинин бүтүрүүчүлөрүн чакырабыз. Бул жылы теология факультетин 22 студент ийгиликтүү аяктоодон факультетте дин таануу жана теология багыты боюнча адистер даярдалып чыгарылат. Финишор Ироман 2017 тарабынан уюштурулган Түркияда спорттун триатлон түрү боюнча мелдешке Бегимай Албаева катышып байгелүү орунга ээ болду. Ошондой эле Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын ортосунда өткөрүлгөн кыргыз тили боюнча көркөм окуу жана дил баян конкурсуна факультетибиздин студенти Аруки Жубалиева катышып биринчи орунга ээ болду. Бул жылы бүтүрүүчүлөрүбүздөн Гүлнур Таалайбекова жана Назира Муратбек кызы Куран Каримди баштан аяк жаттап бүтүрүштү. Кол чаалар болсун. Şimdi de Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu'nun mezunlarını tören alanına davet ediyoruz. Bu dönem Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu'ndan 85 öğrenci başarıyla mezun olmuştur. Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Kırgızistan'da turizm sektöründeki en başarılı eğitim kurumu ödülüne sahip olmuştur. İkinci Uluslararası Kazan Mangal Yarışması'na Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden bir öğrencimiz altın madalyaya, ikinci öğrencimiz bronz madalyaya layık olmuştur. Аянтка Табигый илимдер факультетинин бүтүрүүчүлөрүн чакырабыз. Бул жылы Табигый илимдер факультетин 40 бүтүрүүчү татыктуу билим алды. Бүтүрүүчүлөр арасында Аида Курманова, Айнура Медербек кызы жана Мырзалим Турабаевтер окуудагы жетишкендиктери менен айырмаланса, Арзыгүл Иманкулова Мевлян алмашуу программасы боюнча 2 семестр Түркия мамлекетинде билим алып келди. Ал эми Азамат Керимжанов Баку шаарында өткөрүлгөн түрк тилдүү мамлекеттер арасындагы шахмат боюнча мелдешке ийгиликтүү кайтып келди. Son olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin mezunlarını tören alanına alkışlarınızla davet ediyoruz. Bu sene fakültemizden 106 öğrenci başarıyla mezun olmuştur. 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi kapsamında İktisat ve İşletme Bölümü öğrencilerimiz birincilik ödülüne layık görülmüştür. Avrasya Ekonomik Birliği koşullarında Kırgız Cumhuriyeti'nin sosyoekonomik gelişimi konulu öğrenci sempozyumunda İktisat bölüm mezunlarımızdan 2 öğrencimiz birinciliği kazanmıştır. İşletme bölümünden 2 öğrencimiz Macaristan'dan burs kazanmıştır. Başarılarının devamını diliyoruz. Kol çabılar bolsun. Ал эми азыр Кыргыз Түрк жана Манас университетинин туусу алынып келинсин. Азыр болсо Кыргыз Түрк мамлекеттеринин кийимдерин аткаруу үчүн ордуңуздардан туруп коюуну өтүнөбүз.
Урматтуу курбулар, сүйүктүү курдаштар, биздин бүгүнкү күнүбүз, бүгүнкү саатыбыз, азыркы көз ирмебиз өмүр бою эсибизде калат. Ушул турушубуз менен эми ант берүү аземине өтсөк, ант берүү үчүн бүтүрүүчүлөрүбүз Алина Тилектешева жана Алатин Чахаловду чакырабыз. Sevgili mezunlarımız, yıllardır öğrenim gördüğünüz üniversitemizden ayrılıyorsunuz. Biz biliyoruz ki bu ayrılık zorunlu ve fiziki bir ayrılık olacaktır. Üniversitemiz ve burada edindiğiniz güzel anıları hayatınız boyunca kalplerinizde yaşatacaksınız. Şimdi mezunlarımızın ant içme törenine geçiyoruz. Sahneye mezunlarımız Alina Tilekteşova ve Alaaddin Cahalov'u alkışlarınızla davet ediyoruz. Kolça tosu alsak. Kana gelingizler. Кыргыз-Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүсү деген ыйык наамды алып жатып, сиздердин алдыңыздарда мен салтанаттуу түрдө өзүмдүн билимимди, илимий, усулдук жана практикалык даярдыгымды, эркимди, күч-кубатымды, кесиптик ишмердүүлүгүмдү чыгармачылык менен колдонууга, ар дайым билимимди, кесиптик чеберчилигимди талыкпастан жогорулатууга, чындык, ыйман жана кесипкөйлүк жолдон тайбоого ант беребиз. Ант беребиз. Ант беребиз. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi mezunu sıfatını kazandığım şu anda değerli yöneticilerin ve öğretim elemanların huzurunda üniversitede eğitim gördüğüm sürede edindiğim bilgi, beceri ve tecrübelerimi hayatım boyunca meslek ilkelerine uygun olarak kullanacağıma, dürüstlük, ahlak ve iman yolunda etik kurallar çerçevesinde hayat boyu çalışmaya devam edeceğime and içerim. And içerim. And içerim. Урматтуу студенттер, орун алып отуруңуздарды суранабыз. Sevgili mezunlarımız, yerlerinizi almanızı önemli rica ederiz. Урматтуу замандаштар, салтанатыбызды ачып берүү үчүн сахнага эл аралык Түрк кеңеши уюмуна караштуу Түрк университеттери биримдигинин башчысы жана Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору, урматтуу профессор доктор Себахатин Балжы жана биринчи проректор профессор доктор Асылбек Кулмурзаев агайларыбызды чакырабыз. Törenimizin açılış konuşmalarını yapmak üzere Uluslararası Türk Keleşi'ne bağlı Türk Üniversiteler Birliği Başkanı ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Sebahattin Balcı ve Sayın Rektör Vekilimiz Profesör Doktor Asılbek Kulmurzayev'i sahneye alkışlarınızla davet ediyoruz. Rektorubuzду жана проректорубузду дүркүрөтө колчалар менен тосуп алалы. Кол жаап турабыз. Hurmatlı Türkiye Respublikası'nın Kırgızistan'daki Büyükelçisi, hurmatlı Türkmenistan Respublikası'nın Kırgızistan'daki Büyükelçisi, hurmatlı Özbekistan Respublikası'nın Kırgızistan'daki Büyükelçisi, hurmatlı rektörler, hurmatlı konuklar,
bugün bizdin kutlu günümüzgü gelgen hurmatlı ata eneler, üniversitemizdin hurmatlı ağay eceyleri, ardaklı konoktor, ayıpdar jana mırzalar, bizdin üniversitemizdin bugünkü en manili günü, kutlu günü, bütünüzlerinin kutlu gününün ne gizgi konuğu bolgon, üyesi bolgon, süyüktü, menin oğullarım, kızlarım, bütünücüler, calpı cemaatimiz bugünkü kutlu azemimize hoş geldinizler. ...23 yaşında bolgon üniversitemizde bugün 17. bütünüzler azemini birge yaşayız. Bizge bu mutlu, kutlu günü nasip kılan Ulu Allah Teala'ya Çin dilimizden ırazcılığımızı ayıtıp sizlere dağı bir yolu hoş geldiniz demek için. Ekim'in 17-18 okul yılını Sentabr'ın 1'inde Ekim'in 17 yılında başlayıp bugünge jettik. Okul yılının başında üniversitemizde 546 muallim menen 464 administratif emgek cemaati menen cana 6000'in tegereğinde 12 memleketten 23 uluttan gelgen studentlerimiz menen Borboru Asya'nın en ilgilüktü, en önükön üniversitelerinden biri bolgon Manas Üniversitesi'nde zaman bap mümküncülükler, teknikalık, materyallık baza cana bütün hizmetler için zaman bap üniversitelerde hem ne bolsa bir de dağı alar menen kutlu bir yolga çıktık. Kulağına şükür. Hazır yoldu ilgilik menen maksata jetü menen ayaktadık. Ben bu ilgiliktü maksata jetü için biz menen bolgon büt cemaatimizge süyüt studentlerimizge bütün özlerimizge cana bize ardayım kolda bergen Türkiye cana Kırgız Respublikası'na şu dilimden rahmet aytan biz menen bolgon bizdin bordoş memleketlerden Kırgızstan'da bolgon öküllerine, büyükelçilerine çığın dilimden rahmet aytam. Biz ceke Türkiye cana Kırgızistan'ın bir üniversiteti emes bir Türk dünyasına hizmet için yolga çıkan bir üniversitet Katarı Türk dünyasının üniversiteti Katarı dağı Bolu bizden için çoğun bir sıylık bolot. Sizlerge çoğun rahmet. Azdır ruhsat verseniz bundan ağrı Türkçe söz aytayın. Karap görünüz Türkçe söylegende, cana Kırgızca söylegende ortasında çoğun bir ayırma yok. Biz bir enenin tili, biz tildeş uluklar Katarı, bir tamırdan, bir madaniyattan, bir tarıktan gelgenler biz. Ulu madaniyatları tarıkta dününün adamzattığına bellek Katarı bergenler biz. Adır Türkçe aytayın. Çok muhterem misafirlerimiz, sevgili Manaslılar, çok kıymetli mezunlarımız ve bugün bizimle beraber olan çok kıymetli misafirlerimiz, anneler, babalar, kardeşler,
amcalar, halalar, dayılar, teyzeler, nineler, dedeler. Bugün sevgili evlatlarımızın 5 yıl boyunca üniversitemizdeki herkese örnek olan hayatlarının, çalışmalarının sonucunu, semeresini aldığımız gündür. Gençler 5 yıl bizimle beraber ve biz de onlarla birlikte bir hayatı paylaştık. Sadece hoca, sadece yönetici, sadece öğrenci, işini yapan kimseler değil. Bir hayatı yaşayan, hayatın bütün veçelerini birlikte paylaşan, kaderlerini birleştirmiş, bir kere birleşmiş, bir daha asla ayrılmayan Büyük Manas ailesinin bireyleri olarak 5 yıl sizinle beraber yaşadık. Bundan büyük onur duyuyoruz. Bugün burada mezunlarımızı da görüyorum. Hemen karşımda görüyorum mezunlarımızı. Biz bir büyük aileyiz. Bir kere kaderlerimiz birleşti. Bundan sonra ömür boyu kaderlerimiz birleşik olacak. Ve evlatlarımıza Manastırlık ruhunu miras bırakacağız. Bizim bütün Türk dünyasını kapsayan çok büyük bir sevgi, dostluk, kardeşlik ağımız var. İşte bugün bu yeni dönemde 834 mezunumuzu bu kervana yeni ruh, can, kan katmak üzere dahil ediyoruz. Sevgili mezunlar, yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun, geleceğiniz aydınlık olsun. Değerli evlatlarım. Allah sizleri hayatınızda başarılı, mesleğinizde herkesin önünde örnek insanlar olarak ailenizin iftiharı, Manas Üniversitesi'nin her zaman başını dik tutan, yüzünü ak eden gençler olarak var etsin. Uzun ve bereketli bir ömürde sağlıklı ve başarılı olun inşallah. Biz mezunlarımıza çok güveniyoruz. Çok güveniyoruz. Bu bir kuru söz emez. Şimdi Kırgızca'ya geçeyim. Bizim bütünücülerimizde çoğun işenimimiz var. Çeksiz, şeksiz. Sebebi degende. Bu bir kuru söz emez. Bizim bütünücülerimiz hazır. Dünyanın 5 kontinentinde, 34 memleketinde ilgilüktü, işteyitce özünün işini açıp başkalarına iş vergen. 6700'ün tegereğinde bu yıldağı katsak 7695 bütünücümüz var. Bu düğüne cüzünde. Büyük bütünücülerimizde bizden baylanışımız var. 80 faizine tüzdön baylanışımız var. Hiçbir cerden, hiçbir caktan bizden bütünücülerimizin iş çaralarında, işinde, turmuşunda bizge caman söz söylengön yok. Ben sizlerle maktanamın, sıymıktanamın. Bizim bütünücülerimiz öz kezibinde zamanbat sapatka bolgun. Özünü önüktürüdü en jakşı önörleri bolgun. Özünü işenimi öte küçtü bolgun. Ata enesini sıylagan, elin, curtun, mekenin süygön, mekencil, ağlam daşı gerekti büt iş çaralara jakşı iş çaralar jakşı bilgen.
imandı, ahlaktı, örnek caştar. Manas çoğun übülösünün sıylangan übülöleri. Dağı aytayım bu? Dağı aytsam çoğun zaman gerek. Öte çok zaman gerek. Kıska aytganda bizim bütürücülerimiz kesibinde cana turmuşunda örnek mekencil patriot caşlar. Biz çeksiz bu caşlara işenemiz, ağlama dağı buradan caryalayız. Bu caşlara işeniniz. Süyüklü, urmatlı ata eneler. Ben Silerge Dağı teren ırazcılığımı aytan. Biz Kırgız-Türk Manası Üniversitesi Katarı iki bordoş memleket birge bolup bir maksata işenip al maksatın büt gerekli işlerini casap bu Manas Üniversitesi'ni Kırgız-Türk Manas Üniversitesi'ni Manas atındağı Manas Üniversitesi'ni Bişkek'te açtık. Manas atı ulu bir at. Büt Türklerin ulu atası Manas. Bu üniversitetin elbette Manas Atağa dağı layık boruşu gerek. Hudaga şükür 23 yılda Manas Üniversitemiz çoğun ilgiliklere cetti. Bu yıl iki örnek sizge ben vereyim. Birinci örnek Manas Üniversitemiz hazır Kırgızistan'da cana Borbora Asya'da ilim izüldü işlerinde en iyi gülüklü üniversitelerden biri dep caryalandı. Kırgız Respublikası'nın prezidentinin memleketlik madalyası degende hocam Dostluk ordeni. Dostluk ordenine layık bulundu. Bu yılda bolgon işler. Üniversitemizde göpçülükte çoğun sıylıklar var. Bu ikisi en manülü, en kımbatlı sıylıklar. Cenab bu yıl üniversitemizde bizden için daha baktılı bir vakit gün katarı April ayının 20'sında Türk dünyasında birinciden ilim işlerinde Nobel sayılığını algan ilmin doktoru Profesör Aziz Sancar Mirza üniversitemize gelip bizim konuğumuz oldu. Bizden ardaklı doktor namını aldı ve üniversitemizde canlı kitaphananın adını biz Aziz Sancar Kitaphanası deyip verdik. Bu bizler için çok bir baktulu iş, cana bizde bir tapşırma beret. Bu yaşların içinden emne için gelecekte canlı Aziz Sancarlar çıkalmasın. Bizim işlerimiz var. Manas Üniversitesi ilim izüldü işlerinde dağı gelecekte içinden öte çoğun sıylıklar algan ilim pozları çıkarat. Süyüklü atayneler. Sizge çoğun rahmet aytavız. 5 yıl siz bizge amanet katarı bergen oğullarımız, kızlarımız hazır biz menen yakın turmuşu ayaktadı. Bundan ağrı biz amanatı sizge kayradan veririz. Bu amanatı sizge bergende aytayın. Bizim oğullarımız, kızlarımızın başı her daim tik, beti ak. Alara işeniniz, az daim alara koldu veriniz. Biz her daim silmenen yakın bulup, turmuş boyu birge, bir yaşoyu bölüşürüz. Bugünkü kutlu günü bizge yaşoda 1 yıl, 5 yıl
emgek bergen bizdin agay eceylerge, üretetimizin okumuştular cemaatine dağı çın dilimden rahmet aytam. Biz alar menen kutlu bir corga çıkıp ağır bir kadanında ilim, bilim, tecrübe, emgek tünü günü işte işmenen bugünlere geldik. Bardığına Manas Üniversitesi'nin calpı cemaatine idari administratif hizmetkarlara büt emgeki bolgonlara çığın dilimden rahmet aytam. Sözümün ayağında bu bütünler azemini uyuşturgan kamandaga başta var agay cana Modosey agay cana büt emgeki bolgon bizdin bölüm başçılarga cana büt cemaata çığın dilimden rahmet aytam. Dağı bir yolu menin süyüktü oğullarıma kızlarıma Kudaydan çon vakit alban ilgilik ak yol kalayım. Yolunuz şıdır bolsun, yoldaşınız kıdır bolsun. Rahmet. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçim, saygıdeğer Özbekistan Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçim, Sayın Türkmenistan Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçim, saygıdeğer TİKA Bişkek Koordinatörüm, saygıdeğerli rektörlerim, hocalarım, misafirlerimiz, aileler ve sevgili bizim mezunlar, gençler, hepinizi bugünkü çok büyük bayramımız mezuniyet töreniniz ile kutluyorum ve bizimle bu sevinci paylaştığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hurmatlı jiyналыштын katışucuları, bugünkü бүтүрүүчүлөр аземинин себепкери болгон ушул азыр алдыбызда отурган бүтүрүүчүлөр, жаштар ушул бүгүнкү даражага келиш үчүн 5 жылдык кеминде биздин жамааттын эмгеги болду. Бул эмгек абдан чоң эмгек, эң бийик сыйлыктарга татыган эмгек деп айта алабыз. Бул кыз жигиттер 5 жыл мурун биздин университетке мектептерди бүтүрүп биздин студенттерибиздин санын толуктаган болчу. Ал кезде жаңы мектепти бүтүрүшүп канатына күч кире элек билимге муктаж болушуп турган кезинде мына биздин жамаатыбыз, окутуучулук академиялык персоналыбыз колго алып буларга 5 жыл бою талыкпастан билим берди. Бул кыз жигиттерибиз, бүтүрүүчүлөрүбүз дагы талыкпастан 5 жыл бою окуу, тарбия иштеринде активдүү болуп, бүтүн экзамендерин тапшырышып, мына бүтүрүүчү сынактарын да бүтүрүп, азыр диплом ала турган даражага келип турган убакыты. Бул жаштарыбыз ушу күнгө чейин кыска өмүр болсо да 2 жеңишке турмушунда ээ болду деп айтсак болот. Биринчиси, окууну бүткөндөн кийин Кыргыз Түрк Манас университетинде окуймун деп көп каалагандардын ичинде, абитуриенттердин ичинен терилип, өзүнүн билимдерин, күчтөрү менен каалаган адистиктерине студент болуп кирүүсү бул биринчи алгачкы жеңиш деп эсептесек болот. Экинчи жеңиши 5 жыл бою ийгиликтүү окууда окуп, бүтүн университеттин турмушунда активдүү катышып, мына дипломдорго ээ болуп турган учуру бул экинчи чоң жеңиши. Сиздердин алдыңыздарда ушул ата-энелер, биздин жамаат университетибиздин, коноктордун алдында биздин бүтүрүүчүлөргө бере турган кеңештер албетте бар. Мен да ушул чоң Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучулук жамаатынын мүчөсү катары мен да 1-2 айта турган кеңешим, сөзүм бар. Азыр урматтуу бүтүрүүчүлөр турмуштун чоң жолунда босогосун аттаганы турасыздар. Эртең диплом колго тийгенден кийин бир жаңы
kenen bir düğünönün içinde bir özgöçö özüңөрдүн жолуңарды баштайсыңар. Араңыздарда Кыргызстанга, Türk республикаларына дүйнөгө керектүү бардык адистиктерде ээсиңер. Араңыздарда экономисттер, менеджерлер, финансисттер, инженерлер, гуманитардык коомдук тармактарда адистер, дин таануучулар, дене тарбия, айыл чарба ошогон бүгүн адамзатка керектүү адистерге ээсиңер. Диплом бир кагаз болуп калбаш керек. Бул дипломдун артында билим болуш керек. Бул билимди университетибиз сиздерге жогорку деңгээлде сапаттуу билимди силерге камсыз кылды. Сиздер эч башка өнүккөн өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайлардан кем калбаган шарттарда жакшы адистерден илим билим алдыңыздар. Эгерде Кыргызстандын сыртына чыгып башка жерлерде иштеп же билим алабыз десеңер, ошол жерде тааныш шарттарга келгениңерди көрөсүңүздөр. Муну билбейт экенбиз, муну көрбөптүрбүз деген маселе аз болот, жок болушу да мүмкүн. Эми ар бириңиздер өзүңүздөр сүйгөн кесипке ээ болушуңуздар керек. Азыр бул жерден билим алган кесипти келечек турмушта өзгөртүп кетпеш керек. Ар бир биринчи кадам оор болот, ар түрлүү сыноо болот. Аларды жеңе билиш керек. Бул жеңиштин дагы негизинде бекем билимиңер болот. Мындан кийин адамдык сапатты сөзсүз түрдө адамдык сапатка ээ болуш керек. Кечиримдүү, иштерман, жакындарга сүйүү, аяр мамиле жасаган инсандардан болуу абзел. Мындан аркы турмушта сиздерди жеңиштер албетте күтүп турат, бирок алардын жанында ошолор менен катары сыноолор да бар. Ал сыноолорду жеңип билиш керек, чыдамкай болуш керек. Бул турмуштун оор жеңилине, ысык суугуна көтөрүмдүү жана жеңүүчү болушуңуздар керек. Мен бардыгыңыздарга ийгилик каалаймын, ачык асман каалаймын. Дайыма сиздерден жакшы жаңылык гана угуп турууну биз тилейбиз. Ийгиликтүү болсун жолуңуздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Hayırlı olsun. Ses. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми азыр болсо сахнага куттуктоо сөзүн айтуу үчүн Түркия Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Cengiz Kamil Fırat агайыбызды чакырабыз. Konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Sayın Cengiz Kamil Fırat'ı sahneye davet ediyoruz. Evet, sevgili öğrenciler, sayın rektörlerim öyle güzel konuştular ki yağmur bana kaldı. Her şeyden önce sevgili öğrenciler, sayın veliler, değerli protokol, hocalar, hepinizi canı gönülden kutluyorum. Bu kadar güzel bir günde sizinle birlikte olmak benim için hakikaten bir gurur vesilesi. 800'ü aşkın mezunun verildiği bu Manas Üniversitesi Türkiye için, Kırgızistan için, ortaklığımız için, dostluğumuz için, kardeşliğimiz için çok çok önemli. O bakımdan aynı atadan gelen, bizim için ata yurdu dediğimiz Kırgızistan'da birlikte kurduğumuz bu üniversitenin bu kadar başarılı olabilmesi bizler için, Türkler için, burada görev yapan Türk diplomatları için hakikaten büyük bir gurur kaynağı. Daha fazla konuşmayacağım. Arkadaşlarım da ıslanmasını istemiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Canı gönülden kutluyorum. En kolay kısım bitti. Bundan sonra hayat başlıyor. Allah kolaylık versin. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Cengiz Kamil Fırat агайыбызга кол чабуулар болсун. Ооба, ал эми азыр кыргызчасын сөйлөп койсун.
Агайларыбыз сүйлөп атканда жаан жабай атты дейт, жамгырмага калды дейт. 800дөн ашык биздин бүтүрүүчүлөрүбүз бүтүп жаткан экен, бардыгына ак жол каалайбыз. Эми алдыда эң оор жол башталгычтарына турасыңар, бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Жана ошол ата журтубузда Түркиядан келген түрктөрдүн өкүлдөрү катары ошо дипломатиялык жакта иш алып барып жатканыбызга өзүбүздү өтө кубанычтуу жана бактылуу деп сезебиз деди. Жалпыңыздарды дагы бир жолу майрам менен куттуктады. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Sayın Cengiz Kamil Fırat hocamızı, evet. Şimdi Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Doçent Doktor Yusuf Tekin hocamızın mesajı. Sayın Rektör Vekili, saygıdeğer konuklar ve geleceğimizin güvencesi olan sevgili gençler ve onlara emek veren kıymetli aileleri. Mütevelli Heyet Başkanlığı onurla sürdürdüğüm üniversitemizin başarılı dolu bir akademik yılı daha geride bırakarak düzenlenmiş olduğu mezuniyet töreninde çok istememe rağmen yoğun işlerim nedeniyle bulanamanın ve mezuniyet coşkunu sizlere paylaşamamın üzüntüsünü yaşıyorum. Üniversitemizin 17. mezuniyet töreninde 5 yıllık eğitim öğretim süresi içerisinde derslerinden Manaslılık ruhunu taşıyarak başarılı olup mezun olmaya hak kazanan sevgili gençlerimizi gönülden tebrik ediyor. Hayatlarında üstün başarılar diliyorum. Üniversitemizin kuruluş amacını esas alarak gençlerimizi bugünün şartları ve geleceğin talepleri doğrultusunda eğiten ve onlara bütün imkanları sunan Manas Üniversitemizin saygıdeğer yöneticilerine, akademik ve idari personeline içtenlikle teşekkür ediyor. Mezunlarımızın bugüne gelmesinde her türlü fedakarlığı göstererek onların her zaman yanında bulunan ailelerine ve nihayet üniversitemizin kuruluşundan bugüne hiçbir destekini esirgemiyor varlığıyla güvencimiz olan Kırgız Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti devletlerine ve aziz milletimiz olan en derin şükranlarımı sunuyor. Törene katılanlar saygıyla selamlıyorum. Üniversitemizin Kamkorçular Kengешинин төрагасы Yusuf Tekin агайдын куттуктуу болсун. Урматтуу университеттин ректору жана биринчи проректору, кымбаттуу коноктор, келечегибиздин кепилдик болгон сүйүктүү жаштар жана аларды чоңойт өстөргө тарбиялоого бүткүл эмгегин жумшаган ардактуу ата-энелер. Мен сыймык менен жетектеп келе жаткан Камкорчулар Кеңешинин атынан университетте уюштурулган бүтүрүүчүлөр аземине катышууну канчалык кааласам да, ишимдин көптүгүнүн Түркияда болуу зарылдыгынан улам. Бул салтанаттуу күндө сиздер менен кубанычыңарды тең бөлүшө албаганымга аябай өкүнүп жатам. Университет жетишкендиктерге бай, дагы да окуу жылын артта калтырып, бүгүн 17-чи бүтүрүүчүлөр аземин уюштуруп жатат. 5 жылдык окуу мөөнөтүнүн ичинде окуу жайда алган билим менен Манас университетинин рухун сиңирип, окууну ийгиликтүү аяктап жаткан, диплом алуу укугуна ээ болгон сүйүктүү жаштарды чын дилимден куттуктайм. Манас университетинин кадырлуу жетекчилерине, академиялык жана административдик кызматкерлерине чын ыкласымдан терең ыраазычылыгымды билдирем. Al эми азыркы кезекте жамгырга карабастан Türk улуттук бийине кезек берели. Кол чаап тосоңуздар. Alkışlarınızla.
Чоң рахмат. Жамгырга карабай бийлеп бергениңиздер үчүн. Başarılı bir kurumda çalışmakta olan mezunumuz Erkin Rızkul Bekov'u konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Азыркы сөз биздин университетибизди аяктап, учурда ийгиликтүү иштеп жаткан бүтүрүүчүлөрүбүздүн атынан Эркин Рыскулбековго сөз берилет. Kol çağlar bolsun. Manastыкlar! Урматтуу мугалимдер, урматтуу эжелер агайлар, дагы бир ирет берген билимиңиздерге, мага, менин досторума, ааламга ачып берген жолуңуздарга терең ыраазычылык билдирүүгө уруксат этиңиздер. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, достор, бүгүн асмандан канчалык тамчы жамгыр жааса, силердин бактыңарга, силердин ырыскыңарга ошончолук ийгилик, ошончолук дөөлөт, ошончолук бакубатчылык конот деп билем. Бул дагы Кудайдын чоң бир белгиси. Барып алыңыздар. Мен манастыкмын, мен манастын бүтүрүүчүсүмүн деген ары намыстуу, ары өзгөчө, ары бийик даража. Даражаңыздар кут болсун. Биз жеңүүчүлөрбүз. Biz 5 yıl murun Manaska tapşırıp atkanda жүздөгөн абитуриенттердин арасынан мыкты болуп Manaska tapşırıp жеңүүчү болгонбуз. Manaska tapşırуу ийгилик болсо, Manasты бүтүрүү, Manastын сынафтарын tapşırуу бул бийик жеңиш. Майрамыңыздар менен жеңүүчүлөр. Менин алдымда Кудайым буйруса келечектин Салижан Жигитовы, келечектин Чыңгыз Айтматовы, Gelecektin Ахунбаева Мирахимова, gelecektin Сайра Кийизбаевасы Бакен Кыдыкеевалар отурат деп билемин. Ак жол, бар болуңуздар, ийгилик сиздерге. Чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Баракелди, эң мыкты сөздөр болуп өттү. Ал эми азыр ардактуу коноктор жана ошондой эле бүтүрүүчүлөр, урматтуу мугалимдерибиз, кезекте көркөм өнөр факультетинин музыкалык өнөр бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү Урмат Сатыбалдиев сахнада ант ыры менен кабыл алыңыздар. Кол чаап тосуп алабыз кана достор. Көзі ыйык тұтманың не? Қалпақ қырғыз елім. Тудай биік тұтқаның не? Алатау қырғыз жерім. Қолдай тұрған пирин қайсы? Манас баба мекем. Жолдай тұрған ырың қайсы? Намыс ата мекем. Тағдырға тумар бақтымдай, атадан қалған мурас ата мекен. Таппайсың ыйык жоқ мындай, ардақтап апа десең апаңа тең. Биігің болып жылдыз ұшқан, жүрегіңді жашасын Қырғызстан. Милдет намыс ата мекен, ей қайрат қошот қайратыңа. Ей милдет намыс ата мекен, ей айбат қошот айбатыңа. Көк аспан болсын ачык, көңүлдү эргиткенге, толорум толгундатып чакырат эрдиктерге. Namız ata meken. Aygüngö tete belektey, balana asıl muras ata meken. Aldığa karmap jelektey, kadırlap ata deseng atana teң.
Ak bata dilep bu turmuştan, kaykı buçar kanatın Kırgızistan. Millet namız ata meken, ay kayrat koşot kayratına. Millet namız ata meken, aybat koşot aybatına. Arga çok ayrılığı var, ömürde atay nedin. Ayrılmaz çalgız tumar, gönülde ata mekin. Uyum gezde uyda jatkay, Kırgızında jer karatmay. El chetinde jometinde, jerin korgo yer manastan. Dilge joldoş tutkanın kim? İntimat piristuluk. Birge bolbas düşmanın kim? Sujurökçü kınçılık. Kolda kanday kuralın var, Akbata erdik çındır. Çolgo kanday uranın var, Erkindik erdik dıştır. Bildet namız ata meken, Bildet namız ata meken. Чоң ыраазычылык билдиребиз досторубузга. Ал эми азыр салтанатыбыздын эң кызыктуу бөлүмүнө келип жеттик. Азыр окуу жайыбыздын факультет жана жогорку мектептердин эң мыктыларын алдыңыздарга чакырабыз. Төмөндөгү аты аталган бүтүрүүчүлөрдү сахнага келишин өтүнөбүз. Şimdi sahneye fakülte ve yüksekokulu birincilerini davet ediyoruz. Жылдыз Апенова, экономика жана башкаруу факультети, Жанара Каденова, илетишим факультети, Бегайым Алтынбекова, гуманитардык факультет, Айгерим Аманбек кызы, Зираат факультети, Сезим Туратбекова, көркөмөнөр факультети, Айжамал Аманова, туризм ve отелчилик yüksek okulu, Жамал Амазалиева, табигый илимдер факультети, Бегайым Баялы кызы, инженерия, Гульфия Акчурина, ветеринер факультети, Чачикей Бакытбекова, кесиптик жогорку окуу жайы. Samat Cusupov, Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi. Gülnur Talaybekova, İlahiyat Fakültesi İslam Bilimleri. Gelingizler, bul жакка орун алыңыздар. Факультет жана жогорку мектептердин эң мыктыларына белектерди тапшыруу үчүн бардык факультет декандарын жана жогорку мектеп мүдүрлөрүн сахнага чакырабыз. Arkadaşlarımızın ödüllerini vermek üzere fakülte dekanlarımız ile yüksekokul müdürlerimizi alkışlarla sahneye davet ediyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, İletişim Fakültesi Dekanı, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü, Edebiyat Fakültesi Dekanı, İlahiyat Fakültesi Dekanı, Ziraat Fakültesi Dekanı, Meslek Yüksekokulu Müdürü, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Fen Fakültesi Dekanı, Mühendislik Fakültesi Dekanı, Veteriner Fakültesi Dekanı. Кол чап, колдоп турабыз ага эжелерибизди. жана жогорку мектептердин эң мыктылары аныкталып жатат. Дүркүрөгөн кол чабуулар болсун.
биринчилерин колдоп турабыз. Сыйлыгыңыздар кут болсун, азаматсыздар. Ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир ирет сыйлыгыңыздар кут болсун. Ордуңуздарга барып, жай алсаңыздар болот. Saygıdeğer konuklar, şimdi sizleri ünlü şarkıcı Cideş ile baş başa bırakıyoruz. Эмесе сахнада Жейдеш Идрисова, кол чабуулар болсун. Смотри. О, саламатсыңарбы? Мана кандай? О, сонун, эң сонун бардык бүгүнкү ушу жактан учуп чыгып аткан бүтүрүүчүлөрдүн баарын чын жүрөктөн куттуктайм. Мен жалгыз эле эмесмин, анткени бул куттуктоолор жалпы эле мен ушу Манас медианын атынан. Ошондуктан мен силерге ушундай жакшына каярдырдап берем. Силер болсо колдоп отуруп тургула, макулбу? Чоңураак кичине. Ayakta büyük adamdık, çarık ne gece aldık kim bilir. Canımda vermeyece şadın, yakşılık elge cezadın kim bilir. Canı canıra, ırgan canı bölür dayıma çardıra. Dağı da canım suyu darıla. Şaymadıla, her bir gün aylandı çam ayramına. Kalbadıla, kalbinin bakın kuşun karmadıla. Maga çakınlar kessinizler, çoğu. Maga çakınlar. Kendine çoğu bileyiniz. Uyuğan altın uyumuz, uzun bu değil yolumuz kim bilir. Çeviri yalgadıla, kayda varan aşığa kim bilir. Canıra, ırgan canı bölüp dayıma çadıra. Dağı el gece kuyup canım suyu darıla.
Азыр кырды болсо силер менен чогуу кеңге флешмоб кылып көрөбүз. Ушу болуп аткан проигрышта биз мени карап турап билейбиз, хорошо? Сүйлөштүкпү да, мага жакыныраак келсеңиздер. Флешмоб кылабыз. Дагы бир кичине болсо берейинби музыканы? Кичине чыгойсоңор. Аха. Жагымды сенин күлгүн, кыялдарыңдын түргүн, алаңда бары сен үчүн. Чоңлабыз. Табышмак сенин сырың, жамырат булбулырың, сезимге бөлөп бардыгын. Таңдай, жаны аткан таңымдай, кайдан келдиң менин ай. Таңдай, агарып аткан таңдай, жаздай, жапар гүлдү жазымдай, кандай жансың менин ай. Bire büyüke alalay, merenay, merenay. Bire büyükte canım ay, merenay, merenay. Yegetlik çabuk. Mala uçuş bile, yegetlik flashmob. Жалындап сезим жаннат, жадынымды махаббат, алдыға сені чакырат. Келечекте күч кубат, ардайым урчап турат, бул жашоо кызык саякат. Таңдай, жаны аккан таңымдай, кайдан келдиң менин ай. Жаздай, жапар гүлдү жазымдай, кандай жансың менин ай. Bire büyüke alalay, merenay, merenay. Bire büyükte canım ay, merenay. Dayanamamız için çok enteresan. Yetti. Жаратканым сени колдо, берсин ару тилегин, жакшылыктар сени жолдо, сага болсун терегиң, ийгилигиң эгиз болуп, демин берсин жаныма, кубантып сени дайыма, кубантып сени дайыма. Barakelde, kol çabuklar bolsun. Çok rahmat. Ал эми достор, келгиле орун алып отуралы. Азыр болсо кезек университеттин эң мыктыларын, башкача айтканда 3-үчүсүн, 2-син, 1-син аныктоого кезек келип жетти. 3-син аныктоо үчүн Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору, профессор доктор Төлөбек Абдрахманов, Түркменистан элчиси Шадурут Миредов, ошондой эле Кыргызстандын декан өкүлү Али Усло, университетибиздин проректору профессор доктор Анварбек Мокеев агайларыбызды сахнага чакырабыз. Şimdi üniversitemizden ilk 3 dereceye girerek mezun olan arkadaşlarımızın ödül törenine geçiyoruz. İlk olarak üniversitemizin 3. derecesiyle bitiren mezunumuzu açıklamak ve ödülünü vermek üzere üniversitemizin rektör yardımcısı
Sayın Anvar Mokayev, Türkmenistan Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Sayın Şadurdu Meredov ve TİKA Bişkek Program Ofisi Koordinatörü Ali Muslu'yu sahneye davet ediyoruz. Agайларды мени кол чабуу менен тосо алабыз жана ардактуу бүтүрүүчүлөр, ордуңуздарга отурууну суранабыз. Келиңиздер. Урматтуу агайлары сахнага келе жатат. Орун алып отуруздар. Орун алып отурсаңыздар, урматтуу биздин сүйүктүү достор, ошондой эле бүгүнкү меймандар, орун алыңыздар, келиңиздер. Төргө өтүңүздөр, төргө. Анда эмесе азыр университет үчүнчүсү белгилүү болот. Азыр бардыгыбыз чогуу билебиз ким экенин. Абдан толкундануучу убак. Келиңиз агай. Университет үчүнчүсү ким болду экен? Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü Kanıkey Mahamatcan kızı. Куттуктайбыз, Каныкей Махамаджан кызы, келиңиз сахнага, сизди күтүп жатабыз. Дүркүрөтө кол чабуулар менен чакырып алсак. Каныкей Махамаджан кызы, келиңиз. Дүркүрөгөн кол чабуулар болсун, университет үчүнчүсү аныкталып олтурат. Çok rahmat. Mından arada ушул алган сыйлыгыңыз майлуу сүттүү болсун. Артынан дагы көп сыйлыктарды алып келсин. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе ордуңуздардан жай алыңыздар. Кезекти 2017-2018 окуу жылында университетибиздин эң мыктылардын экинчиси даражасындагы эң мыкты бүтүрүүчүсүн аныктап берүү жана ага сыйлыктарды тапшыруу үчүн эл аралык университетинин ректору профессор доктор Асылбек Айдарилиев агабызды, Өзбекстан Республикасынын элчиси Камил Рашидовду, Түркия Республикасынын элчисинин маданият жана таанытуу боюнча кеңешчиси Нури Шимсекти, университетибиздин проректору профессор доктор Хусейн Өгүт агайларыбызды сахнага чакырабыз. Кол чаап турсак кана эмесе. Келиңиздер, биздерден орун алыңыздар. Келиңиздер агай сахнага. Сиздер эмес, мен да толкундан жатам. Экинчиси, университетибиздин эң мыкты экинчиси ким болду экен? Кана эмесе? Bigayim Altınbekova. Filologiya, Urus tili jana adabiyoti bakıtı. Bigayim Altınbekova. Begayım Altınbekova üniversitetin ikinci saat aldı. Kol çapta sonalar. Geliniz. Begayim Altınbekova'yı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Kol çaptırsanızlar. Kol top, koş top, kanat olsun.
Азаматсыз Бегімай сөйлеуіңіздағы бір жолы құт болсын. Анда эмесе ордуңдардан жай алсаңыздар. Азыр эң толкундануучу убакыт келип жетти. Азыр университетибиздин тарыхында 17-нчи жолу тапшырылып жаткан 2017-2018 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрүнүн арасынан университет боюнча эң мыктылардын биринчиси даражасын жеңип алган бүтүрүүчүсүн аныктап берүүгө жана сыйлыктарын тапшыруу үчүн университетибиздин ректору профессор доктор Сепахаттин Балжы жана биринчи проректор профессор доктор Асылбек Кулмурзаев агайларыбызды сахнага чакырабыз. Ошондой эле Түркия Республикасынын элчиси Жеңгиз Камил Фырат агайыбызды сахнадан күтөбүз. Келиңиздер агай. Üniversitemiz birincisini açıklamak üzere ve ödülünü vermek üzere sahneye üniversitemizin rektörü Profesör Doktor Sebahattin Balcı ile rektör vekilimiz Profesör Doktor Asılbek Kulmurzayev ve Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Kol çabılar bolsun. Эң толкундануучу убак университет биринчиси ким болуп экен азыр бир нече көз ирмемдерден кийин чогуу билебиз. Азыр университеттин эң мыкты, башкача айтканда биринчиси ким болду экен? Üniversitemiz birincisini Sayın Büyükelçimiz açıklayacak. İlahiyat Fakültesi İslam Bilimleri Bölümü Gülnur Talaybekova. Gülnur Talaybekova, azamatsız, geliniz. Kol çap tosu alsak. Yalnız Manas Gülnur Üniversiteti. gele жатат, geliniz. Manas Üniversiteti'nin en mıktısı. Üniversitet birincisi. Gülnur. Bir dakika hocam, bir saniye. Burada bir şey diyor. 3.98 diyor. Tebrik ederim. Arkadaşlar 4 üzerinden 3.98 ile mezun olmuş. Tebrikler yok mu? Эң мыкты көрсөткүч, кол чаап турсак. Ал эми азыр болсо сахнага дал ушул досубуздун ата-энесин дүркүрөтө кол чабуулар менен тосуп алсак. Кана келиңиз, Гүлнурдун ата-энеси. Gülnur'un ата-энесин сахнадан күтөбүз. Келиңиз, каалоо тилектериңизди айтып кетиңиз. Дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Келиңиz, төрдөн олур. Gelingizdir. Gelingizdir, бул жакка өтсөңүздөр. Кандай сезимдер болуп жатат? Ушунчалык эметип атам, ушу биринчи эң ушу кечүү кызым. Урматтуу ата-энелер жана ушул Манас Түркү университетинин ушу акыркы ийгиликтүү окуп аткан эмелер бүтүрүүчүлөргө мен силерге абдан чоң билдирем ыраазычылык. Рахмат сиздерге, ата-энелер, ийгиликтүү бүтүшүңөрдү мен да каалайм. Ак жол сиздерге. Сизге да рахмат, ушундай акылдуу, ыймандуу кызды тарбиялап өстүргөнүңүз үчүн. Кол чабуулар болсун дагы бир ирет. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми жогоруда апасы сүйлөп өттү. Анда келиңиз, Гүлнур, сизге сөз берели. Бул жакта микрофонго келип, каалоо тилектериңизди ойлоруңуз менен бөлүшүп койсоңуз.
Келиңиз Гүлнур бул жака. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү кеченин коноктору, урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу ата-энелер, мугалимдер жана коноктор. Алгач Аллах Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтам, ушундай күндү мага насип кылган үчүн. Анан алтындай болгон апама терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушул убакка чейин келип мени жөлөп таяп, ар дайым менин жанымда болгон үчүн апа сизге терең ыраазычылык билдирем. Эмгегиңизди актай албайм. Андан сырткары менин агайларыма, теология факультетинин жана ушул Манас университетинин жалпы эмгек жамаатына терең ыраазычылыгымды билдирем. Бүгүн мен үчүн өтө кубанычтуу күн. Жалпыңыздарга ыраазычылыгымды билдирем жана бүгүн уядан учуп жаткан бүгүнкү 2017-2018 жылкы бүтүрүүчүлөргө чоң ак жол каалайм. Келечегиңиздер кең болсун. Кыргызстаныбызга деги эле бүткүл адамзатка пайдалуу болгон жаштардан болуңуздар демекчимин. Чоң рахмат. Азаматсыз Гүлнур, бүгүнкү ийгилигиңиз башаты болсун. Мындан арда майлуу сүт толуп көптөгөн ийгиликтерге жетишиңиз. Азыр болсо биздин университеттин салты болуп калгандай өз ысымын калтыруу аземи аткарылсын. Şimdi üniversitemiz birincisi geleneksel yaş kütüğüne plaket çakacaktır. Келиңиздер. Колдоп коштоп турсаңыздар гана өз ысымын калтырып жаткан учуру. Кол чабуулар болсун достор. Азаматсыз дагы бир жолу сүйлөөңүз менен куттуктайбыз. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ордуңуздардан жай алсаңыздар. Ал эми азыр болсо сахнада университеттин биринчисин, ошондой эле жалпы бүтүрүүчүлөрдү куттуктап, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Калыков тосуп алабыз. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен жалпы бүтүрүүчүлөрдү куттуктап бир кол чаап коелу туугандар. Сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздер үчүн кийинки жагымдуу чыгармалар жаңырсын. Тартынбайбыз, ортого чыгып биз менен чогуу көңүл ачып бийлесеңиздер болот. Себеби бүгүн сиздердин майрамыңыздар. Анда эмесе сиздер үчүн сүйүү сезимдерин даңазалаган Сен деген аттуу чыгарма жаңырсын. Бүтүрүүчүлөрдү ортого чакырабыз. Келиңиздер туугандар, чогуу бийлейбиз, көңүл ачабыз. Майрамыңыздар менен. Таң атпай, учкан куштай учкан жылдар санатпай, баш айланткан бактылуулук мас болуп, ачыла элек барактарым барактайт. Айда таңда жылдыздары түгөлдү, асыл ойлор адам ойдо жүргөндө түгөнүшү мүмкүн ушул өмүрдү. Бирок сага деген сүйүм түгөндөт. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Жолуңуздар шыдыр болсун. Буйрбаган күчтөсүң да кабылбай, табылбаган издесең да табылбай. Эмне үчүн экендигин билбеймин, сен ойлосоң жүрөк ырдай жанырдай. Айда таңда жылдыздарын түгөлдөт, асыл ойлор арам ойдо жүргөндө түгөнүшү мүмкүн ушул өмүрдү.
Ana mesi bitirişler gelingizler bayramımızlar kutlu olsun. Koldu bir kötörü bir kol çalsın. Sen degende gün batpay da taң atpay. Uçkan kuşтай uçkan жылдар санатпай. Баш айланған бақтылуулық мас болу. Açıla lek baraklarım baraklar. Aydatında yıldızların tübüldü. Asıl oylor aram oydu cübüldü. Tübönüşü mümkün uşul ömürdün. Bir oksağa degen suyum. Aydatında yıldızların tübüldü. Asıl oylor aram oydu cübüldü. Tübönüşü mümkün uşul ömürdün. Bir oksağa degen suyum. Bir oksağa degen suyum tügünböt. Чоң рахмат анамесе. Жалпыңыздарды да бир жолу куттуктайбыз жана кийинки чыгарма жалпыңыздар үчүн сиздерди мына катагай камералар тартып жатат. Сиздерди Медиа Манас каналынан, YouTube каналынан көрө аласыздар. Андыктан камера көрсөңүздөр кол булгап турсаңыздар болот. Кеттик анамесе. Эй! Манас университети бүтүрүүчүлөрүн куттуктайбыз. Эй! Эй! Душа моя летит к тебе одной. Эй, как птица окрылён тобой. Взлечу на небо за звездой. Эй, любимая, ты ангел мой. Любимая моя, ой, душа моя, постой. Эй, зальюсь дождем, чтоб быть с тобой. Ой, любимая, я твой. Эй, небес коснусь, чтоб быть с тобой. Любимая моя. Сойдут с ума на небе облака. С небес отпустится душа моя. Я украду тебя на небеса. Украсят небо лишь твои глаза. Любимая моя, ой, душа моя, постой. Эй, зальюсь дождем, чтоб быть с тобой. Ой, любимая, я твой. Эй, небес коснусь, чтоб быть с тобой. Любимая моя. Канамесе туганар. Шаңдырак билейиз канамесе. Эй! Хе, 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 хе. Ой, душа моя, постой. Эй, зальюсь дождем, чтоб быть с тобой. Ой, любимая, я твой. Эй, небес коснусь, чтоб быть с тобой. Ой, душа моя, постой. Эй, зальюсь дождем, чтоб быть с тобой. Ой, любимая, я твой. Эй, небес коснусь, чтоб быть с тобой. Любимая моя. Азаматсыздар, молодцы. Дагы бир жолу куттуктайбыз. Ар дайым бар болуңуздар. Десоңуздар бекем болсун. Bayramыңыздар менен. Gülcigit Kalıkulov'a teren ırazılıcığımızı bildiririz. Rahmat. Şimdi ise törenimizi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Sanatı bölümünden
mezun olan arkadaşımız Elnur Abdülkasım kızının Sen Olsan Bari şarkısı ile bitiriyoruz. Elnur Abdülkasım kızı sahnede. Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen. Eğer hislerinden pek emin değilsen, aradığın aşksa en güzelinde, o zaman başka açarım kapıları, hazırım dünden. Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen. Eğer hislerinden pek emin değilsen, aradığın aşksa en güzelinde, o zaman başka açarım kapıları, hazırım dünden. O sen olsan bari, sen olsan bari, o sen olsan bari, sen olsan bari, hazırım diyorum dünden. Düşmüyorsun dilimden, olan olmuş zaten. O sen olsan bari, o bendeki bu fikri keşke görebilsen. İnan oynatırdın aklını yerinden, aradığın aşksa en özelinde, o zaman başka açılır kapılar, buyurun önden. O sen olsan bari, sen olsan bari, o sen olsan bari, sen olsan bari, hazırım diyorum dünden. Düşmüyorsun dilimden, olan olmuş zaten. O sen olsan bari, o o sen olsan bari, sen olsan bari, o sen olsan bari, sen olsan bari, hazırım diyorum dünden. Düşmüyorsun dilimden, olan olmuş zaten. O sen olsan bari. Kol çağlar bolsun dağı bir jolu. Biz köптөгөн сыноолордон өттүк. Бүгүндөн баштап мен билимдин бакалаврым дегенге акыбыз бар. Баш кийимиңиздерди колго алып, менин эмгегим өлкөм үчүн, калкым үчүн деп эки жолу кайталап койсоңуздар. Кана кеттик эмеси? Söylesen. Менин өлкөм, менин эмгегим өлкөм үчүн, калкым үчүн. Менин эмгегим өлкөm үчүn, калкым үчүn. Кана кеттик. Benim emeğim ülkem için, halkım için. Benim emeğim ülkem için, halkım için. Ал эми азыр баш кийимдерибизди асманга көкөлөтө учурсак. Урматтуу агайлар, эжелер, кадырман кодоктор. Ушуну менен бүгүнкү Кыргыз Түрк Манас университетинин 17-чи бүтүрүүчүлөрүнө ардалган салтанаттуу кечебизди жабык деп жарыялайбыз. Баарыңыздарга ден соолук, бакытты алай жана чыгармачыл ийгиликтерди каалайбыз. Сак саламатта болуңуздар. Değerli hocalarımız, kıymetli konuklar, üniversitemizin 17. dönem mezuniyet töreni burada sona ermiştir. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur dileriz. Hoşça kalın, esen kalın. Кош болгула менин сүйүктүү досторум. Кош болгула мени сүйүктүү окуткан ага эжелерим.
Koş bolgula menin studенттик жашоом. Koş bol menin sүйүктүү университетим. Билейбиз барыбыз, билейбиз, салютты карайбыз, билейбиз. Hurmatlı bitiruvchilar, sizlar uchun 20 minutda diskoteka. Te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame. Cuídame de eso que te duele. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con la gana. Se escucha en la calle que ya no me quiere, ven y dímelo en la cara. Pregúntame a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, no se sabe. Un día digo que no hay otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo egoísta. Puro chantaje, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero que no quieras. Puro chantaje, puro chantaje. Más libre como el aire. Yo soy de ti ni de nadie. Cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretienen. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo, que en esta relación soy yo la que manda. No pares por la cosa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído. No va a interesar lo que no se parecido. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime quién pa' mi bebé. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, no se sabe. Un día digo que no hay otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo negro egoísta. Puro chantaje, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Puro chantaje, puro chantaje.